kažemo judo, tada će naši prijatelji i poznanici reći pa što trenirate djecu da bi bila agresivna. Ne, upravo obrnuto. Trenirajući judo, djeca na jedan pozitivan način usmjeravaju svoju agresivnost, jedan zdrav način života, uspostavljaju nove odnose sa svojim vršnjacima, ostvaruju međusobno uvažavanje i poštovanje i normalno moraju slušati trenere. Često trening izgleda možda malo monoton, često smo svjedoci ponavljanja određenih tehnika. Ali da bismo naučili nešto od ovoga što gledate, stvarno su potrebni ne samo mjeseci, nego i nekoliko godina. Isto tako, moramo znati da neke od elemenata akrobatike ili tehnike juda koju rade ovi naši sportaši, mnogi od nas nikada u životu nisu naučili zato što su propustili djetinjstvo. Samo djetinjstvo je vrijeme kada se ovo može raditi. Kada djetinjstvo jednom prođe, nema više dječje radosti, nema više aktivnosti koje pripadaju dječjim uzrastima. Zato je djetinjstvo najljepše razdoblje i potrebno ga je provesti u sportu, jer je to tada jedno od najljepših djetinjstava.